Zapravo, ekipa ljudi iz Slavonskog Broda koja voli ta čudnovata stvorenja, 2CV ih zovu, a to su vam Spaček, Dijane i druge inačice tog legendarnog vozila, sama sebi napravi problem. I ne drže se popularne izreke Poljaka Jiržija Leca, više volim da piše zabranjen ulaz, nego izlaza nema. Uporno traže zabranjene pustolovine, a onda ne mogu naći izlaza. Ovaj puta Dunav, najveća europska rijeka po mnogo čemu. Dunav od svog izvora do ušća, vozikanje po urbanoj Europi. Vraga vozikanje i vraga urbana, no rečeno učinjeno. Pravac prema početku Dunavskih vala na granicu Njemačke i Francuske, na granicu plodnih nizina oko Rajne s jedne i mračnih i tamnih proplanaka Švarcvalda s druge strane. Pravac Rhein-Bischofsheim, malo mjesto u kojem je hotel Napoleon, našega Brođanina Zorana. 1300 km za 20 sati, 80 km na sat. Hotel je tek 40 km udaljen od izvora Dunava. A kaže priča, tu je stvarno boravio veliki francuski car, malog, znate o čemu se priča. Tu su nas ugostili, oporavili i gurnuli u pustolovinu. Gurnuli prema Švarcvaldu, crnoj šumi, koja negdje krije početak rijeke koju ćemo 10 i više dana slijediti. Zapravo, sve je krenulo tamno, magličasto. Loše vrijeme već prvih sati ostavlja traga na vremešnim vozilima, ali priroda, okruženje pokazuje sav raskoš. Našu namjeru da krenemo iz Dunaj-Šingena, gdje je obilježeni izvor Dunava, poremetili su domaći filozofi koji su s gađenjem odbili tezu da je tamo početak Dunava. Ne, početak je u Švarcvaldu, kod mjesta Triberg, vodopad visok 160 metara. U Švarcvald smo ušli pješice i pronašli vodopad za koji tvrde naši domaćini kako je pravi izvor i početak Dunava. Ono što se zaista zna jest da Dunav izvire u Švarcvaldu. Gdje? Sad tu se malo razmimoilaze ljudi i običaji. Jedno od mogućih izvorišta Dunava, tvrde u Tribergu, gradu ispod nas, je ovo iza nas. Dakle, jedan od najviših vodopada u Njemačkoj, koji pada sa 163 metra visine dolje prema gradu Tribergu. Tvori malu rječicu koja se uljeva u onaj izvor u Dunaj-Schengenu gdje zapravo se tvrdi da Dunav počinje. Dakle, što kažu geografi, što kažu ljudi koji se razumiju zemljopis je druga priča. No naravno, što kaže turističko tržište, to je sasvim posebna priča i svako želi od mogućeg mjesta izvora Dunava stvoriti svoju atrakciju. Zapravo, ne treba čuditi naša dilema. To je dilema mnogih, pa i velikih svjetskih znanstvenika. Na primjer, i čuveni istraživač Jacques-Yves Cousteau istraživao je početak Dunava. Za Marka Twaina dvojbe nije bilo. Ovo je izvor Dunava. Njemu valja vjerovati. Ipak je Twain najpoznatiji lažar među piscima. No, naša ravničarska ekipa nije najbolje podnijela crna brda, crne šume. Nema ga pričati.
Odlazimo polako s mjesta za koje se i geografi slažu kako bi mogao biti izvor Dunava. Naime, Dunav nastaje spajanjem dviju riječica, Brigach i Breg. Potonja je duža i geografski se smatra izvorom Dunava. Njen izvor je vodopad kojega smo vidjeli na 1078 metara nadmorske visine. Stižemo u Dunaeschingen. U parku dvorca u središtu grada, danas je taj dvorac privatno vlasništvo, nalazi se čuveni Donaukeller, simbolični izvor Dunava. Fascinantni izvor može vas vezati satima u razgledanju detalja. Inače, oko izvora Dunava hrpa je ploča s raznim natpisima na raznim jezicima. Svaka zemlja koja je na Dunavu ili u Dunavskom slivu ovdje je ostavila poruku. Da, i Hrvatska je ostavila poruku. A sada do početka Dunava. Oko kilometar i pol od Dunaeschingena tik do autoceste rijeke Brigach i Breg spajaju se u jednu rijeku, u Dunav. U rijeku nazvanu po silnom rimskom bogu Danubiusu, bogu rijeka. Pustolovina daje zamaha i tik uz obale Dunava krećemo do prvih slavnih dunavskih gradova. Prvi na popisu nam je Ulm, izuzetno bitan za njemačku znanost i kulturu. Zanimljivo je da je u Njemačkoj ovaj grad poznat kao dvojni grad, no o tome kada dođemo do obala Dunava. A sada do prekrasne gotičke vijećnice u kojoj je još radio i napisao kapitalna djela Johannes Kepler. Krećemo prema svjetskoj atrakciji Ulma, gotičkoj katedrali s najvišim tornjem na svijetu, ravno 161 metar i 53 centimetra. Ulm je i rodno mjesto jedinstvenog Alberta Einsteina. Oštrom oku našeg ekonoma Bože nije promakla niti tržnica podno katedrale. Katastrofa. Krompir ti je 2 eura. Kila. I puno jeftinije ako kupiš pola kila. Dobiš 50%. Duplo jeftinije. 50%. Jednim od izlaza iz zidina koje okružuju staro središte Ulma krenuli smo na obalu Dunava. A sada neobična priča o dva grada Ulma. Dunav naime Ulm dijeli na Ulm i Neu-Ulm. To i nije neobično, no Ulm je u pokrajini Baden-Württemberg, a s druge strane Dunava Neu-Ulm je u Bavarskoj. Zato je Ulm poznat kao dvojni grad, no opuštenost stanovnika i ljepota su neupitne. Kaže to i gost iz Južnoafričke republike. Oh, this country is wonderful. And the old peoples and the mountains and perfect. The blue Donau is yellow. It's modern time. Okay. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of '25.